Train nesaf i gyrraedd platfform 2 fydd y gwasanaeth 4 munud wedi 9 o'r gloch trafnidiaeth Cymru i Gaerfyrddin. Yn galw am Hyn y Fonterolwg, Talbot Parkway, Castell Nedd, Abertawe, Treigwyd, Llanelli, Penfrey a Ffordd Tywyn, Hydweli, Llanerffery a Chaerfyrddin. Platfform 2 am y gwasanaeth 4 munud wedi 9 o'r gloch trafnidiaeth Cymru i Gaerfyrddin. Pan am ymuno â'r tren, byddwch yn ymddangos o gadw y tren ac yn ddod o platfform, ysgolwch yn dda. Mae Hydweli a Llannerffery yn orsafod aros ar gais, a dylai teithwyr y gorsafoedd hyn o ddim trwy'n y tren i ddefnydd gwasanaeth i aros i'n galluogi i ddod oddi ar y tren. The next train to arrive at platform 2 will be the 0904 Transport for Wales, service to Carmarthen. Calling at Bridgend, Port Talbot Parkway, Meath, Swansea, Gowerton, Llanelli, Penryn Valley Port, Hydweli, Bereside and Carmarthen. Platform 2 on 0904 Transport for Wales, service to Carmarthen. When boarding the train, please mind the gap between the train and the platform edge. Hydweli and Bereside are request stops, and passengers for these stations should ask the conductor on the train to arrange for the train to stop to allow them to alight. Tren sy'n nesau at platfform 2 yw gwasanaeth 4 munud wedi 9 o'r gloch trafnidiaeth Cymru i Gaerfyrddin. Yn galw am Hyn y Fonterolwg, Talbot Parkway, Castell Nedd, Abertawe, Treigwyd, Llanelli, Penfrey a Ffordd Tywyn, Hydweli, Llannerffery a Train now approaching platform 2 is the 0904 Transport for Wales, service to Carmarthen. Calling at Bridgend, Port Talbot Parkway, Meath, Swansea, Gowerton, Llanelli, Penryn Valley Port, Hydweli, Bereside and Carmarthen. Platform 2 will be 0904 Transport for Wales, service to Carmarthen. Hydweli and Bereside